suwe ora jamu ajelena nyari aku esare akati sadempole arwah pantare tanggune aduh Supriyatin ajelena kanu berlema entara dekati sadempong sabunda curuan kalaben lomampaipun Kak Suhran dari Dempoh nggih badhe aparenga kabungaan lebetang teng sekalangkong sae dening gendhingipun akati sandit rang-rang salendro patot janga lomampaipun pas gendhing sandit rang-rang Dempoh bareng Suhran nami itu Pangeran laknat juga ampun alongku sakalangkong sarombongan letet dipikir matrai juga sarombongan coba tikatet dipikiran maka kerja hati dahulu kecungi baca berbule kecungi le tak berbule mas sandi terang selamat datang untuk Raja Sawer Pak Yono dari Genteng untuk Rebo enerek lek pancing lek pancing enerek atap Gunung Sari tak gelem tak kok lalak paling ngerti ki ya kok Kakak Suhran deh. Oh iya kok akati mamedatan salendro patot janga bunga family niko Kak Suhran konang Dempoh berok kalung kuwa seposang mulai saben aduh pon padengi cara nyari lain aneh cepet akibat korek wa asarong beranamira atrai akalang pikain sotran sekerong pon beri mula seengak lantaran tika sekerong pon beri mula seengak lantaran tika Kak Suhran apik jumle apik jumle berlaku sokok menata